vlasti. Požarevac je grad sa oko 50.000 stanovnika i središte opštine koje obuhvata grad Kostolac sa oko 10.000 stanovnika i 25 seoskih naselja. Nalazi se na tromeđi reka Morave, Dunava i Mlave, a na sastavu donjeg toka Pomoravlja i plodne ravnice Stig. Značajna je raskrsnica puteva prema Homolju i Đerdapu, a od Beograda je udaljen nepunih 80 kilometara. Skupština opštine Požarevac je broj 85.000 stanovnika, sačinjavaju je 2 grada i 25 seoskih naselja. Gradska naselja su Požarevac i Kostolac i po svom položaju i karakteru je centar Braničevskog okruga. Dugogodišnja istorija Požarevca je uvek bila vezana za istočnu Srbiju, odnosno za taj Braničevski okrug, i uvek je predstavio jedan od najznačajnijih faktora tog dela Srbije, što je i danas. Požarevac je politički, sportski, kulturni i ekonomski centar Braničevskog okruga. Pored toga, u neposrednoj blizini grada Požarevca, znači na teritoriji Skupštine opštine Požarevac, nalazi se i veliki energetski kompleks sa proizvodnjom, sa površinskim kopom uglja i proizvodnjom i termoelektranama kapaciteta 1000 MW. Snažna privreda je osnov i za normalno celokupnu društvenu izgradnju, pa je tako u Požarevcu i centar kulturni Braničevskog okruga, možemo slobodno reći, pored muzeja, matične biblioteke. U Požarevcu žive i rade jaka i amaterska društva, kao što su izuzetno jak folklor, amatersko pozorište. Pored toga, ja mislim da je gledalcima sada dobro poznat i gradski hor Požarevca, to je gradski hor Barili, koji je sada jedan među najuspešnijim u zemlji, ako trenutno nije i najuspešniji. Trenutno, pored onoga što je od većih infrastrukturnih objekata završeno tokom prošle godine, znači realizovali smo prvu fazu zaobilaznice, realizovali smo novo groblje, realizovali smo treću visinsku zonu za vodovodnu mrežu. U ove godine imamo dalji rad na zaobilaznici i očekujemo da ćemo do kraja godine uspeti da završimo projekat i ovaj već više nego punoletan investicioni poduhvat da završimo. Normalno to će mnogo rasteretiti saobraćaj na Požarevac i omogućiti nam da se malo više posvetimo i samim ulicama Požarevcu koje su od tog saobraćaja, posebno mislim na ove magistralne pravce koji su prolazili kroz Požarevac, da ih jednostavno ponovo došminkamo, jer sada će biti mnogo manji pritisak na njih. Pored toga jedna velika investicija ispred nas, to je investicija u izgradnju toplovoda Požarevac-Kostolac. To je, ja mogu da kažem, posao barem decenije za ne samo Požarevac, nego za bilo koji grad koji bi to uradio. To je program za koje postoje, kako kažem, opšta saglasnost da se uradi. To je, znate, koristi se otpadna energija i dovodi do Požarevca, otpadna energija termoelektrana. Prosto je neverovatno da to ne postoji, mislim, na takvim daljinama i sa takvim uštedama. To je gotovo treba bude sastavni deo investicije termoelektrane, ali dobro,
nije bio. Sada se nadamo da ćemo uspjeti to, da ćemo zaokružiti jednu komunalnu infrastrukturu u Požarevcu. Direkcija je konstituisana početkom ove godine sa težnjom, znači, da se objedini celokupna izgradnja na infrastrukturi gradova Požarevca i Kostolca, odnosno celokupne opštine. Ono što je značajno od bitnih investicija koje se rade u ovoj godini i nadamo se da će se završiti je pre svega ova zaobilaznica. To je druga faza za obilaznicu u dužini od 3650 metara. Zajedno učestvuju, znači, Direkcija za izgradnju opštine Požarevac, koja rešava imovinsko-pravne odnose, i Direkcija za puteve Republike Srbije. Ostale investicije su pre svega vodozahvat Petka i sve ovo što ste vi imali prilike tokom posete našem gradu da pogledate. Karakteristično je da se direkcija pre svega konstituiše na taj način da je to javno preduzeće, znači koje je formirala Skupština opština Požarevac. Organi su pre svega upravni odbor i ostale službe koje egzistiraju u direkciji. – 1853. godine osnovana je ergela na Miloševom privatnom imanju Morava. Ergela je imala za cilj da neguje konje koji će služiti u vojne potrebe i za unapređenje narodnog konjarstva. Miloš je svoje imanje poklonio državi da ona brine o njemu sa zemljom koja se prostirala na 400 hektara. Za salašom želja da me mine. Knez Mihajlo Obrenović nakon smrti oca Miloša i majke Ljubice preinačuje naziv ergele Morava u Ljubičevo, jer je Ljubica najčešće živela na imanju. Danas je to savremena ergela u kojoj se gaje engleski punokrvni konji za ravne galopske trke. Da je srušen ona. U ovom hramu kulturne baštine Požarevca i šire okoline smeštene najznačajniji su istorijski eksponati od praistorije pa do današnjih dana. U muzeju koji je inače osnovan pre 100 godina smešteno najviše eksponata sa najvećeg arheološkog lokaliteta na ovom prostoru sa Viminacijuma. Viminacijum je inače bio rimski grad, glavno sedište rimske provincije Gornje Mezije i svoj procvat doživio je od 1. do 4. veka. Nalazi se na prostorima ušća Mlave u Dunav, negde oko 13 km daleko od Požarevca, a inače veliki broj eksponata sačuvanih smešten je danas u našem muzeju, mada ima i mnoštvo eksponata sa Viminacijuma koji su završili u svetski poznatim muzejima u Beču i Budimpešti. U mojoj pozadini je prelepi park gde je smešten lapidarijum, najveći broj kamenih spomenika rimske plastike koji je sa Viminacijuma došao u naš muzej još početkom ovog veka. Tu je jedan lep primerak sarkofaga i niz drugih interesantnih skulptura i kamenih spomenika. A u sastavu muzeja je i znamenita čuvena galerija, još čuvenije naše poznate svetske slikarke Milene Pavlović-Barili, što ćete imati prilike da se i vidi i da se čuje nešto više o samoj Mileni i o njenom slikarstvu. Slikar i pesnik Milena Pavlović-Barili jedna je od najistaknutijih ličnosti jugoslovenske umetničke scene u periodu između dva svetska rata i jedna od retkih čije delo poseduje tipološke atribute postnadrealizma. To nesvakidašnje umetničko delo, koje je u 4. i 5. deceniji ovog veka plenilo pažnju i usijavalo pera najuglednijih kritičara evropskih i američkih umetničkih metropola, to delo, nekada rastureno širom sveta, danas je najprisutnije u Požarevcu, gradu Mileninog rođenja i njene mladosti, izloženo pod krovom Milenine rodne kuće. Godinama sakupljeno sa nesvakidašnjom upornošću i premnogo ljubavi, ono danas svedoči o jednom kratkom, ali prebogatom životu koji je jugoslovensku međuratnu umetnost obogatio jednim novim senzibilitetom okrenutim snu i mašti. Podario joj je jedan svet tajanstvenih snoviđenja i fantazmagorija, treperavih slutnji i prikrivenih strepnji,
pretočenih u jezik slikarstva i poezije. Zasluga za ovo pripada Mileninim roditeljima, pre svega njenoj majci, zahvaljujući čijem je plemenitom poklonu 1962. godine u Mileninoj rodnoj kući otvorena memorijalna galerija sa fondom od oko 900 Mileninih umetničkih radova. Centar za kulturu Požarevac je ustanova koju je formirala Skupština opštine Požarevac s ciljem da razvija kulturni i duhovni život opštine Požarevac. Pored gradskog ženskog hora Barili, Centar za kulturu razvija veoma kvalitetno i pozorišni život. Predstava Biberče, koju je igralo amatersko pozorište Milivoje Živanović iz Požarevca, je veoma zapaženo odigralo svoju predstavu na republičkom takmičenju u Bečeju i radio-televizija Novi Sad je uputila poziv da snimi ovu predstavu za svoje potrebe. Folklor je evo dobio poziv pored silnog brojnog gostovanja u zemlji i poziv iz inostranstva i mi ćemo verovatno krajem avgusta, jer tek sad vodim pregovore, gostovati u Kijevu i imati 10 koncerata u Ukrajini, a pregovori su da i gradski ženski hor na zimu ide u ovu nama prijateljsku zemlju. Hor Barili osnovan je pre 2,5 godine na inicijativu Centra za kulturu Požarevac i muzičke škole Stevan Mokranjica u Požarevcu uz veliku podršku Ministarstva kulture Srbije. U protekle 2,5 godine Hor Barili je postigao niz značajnih uspeha, kao što su osvajanje zlatne plakete na Festivalu omladinskih horova Srbije u Novom Pazaru 1993. godine, zatim osvajanje specijalne nagrade Umetničkog saveta na međunarodnom horskom konkursu Bela Bartok u Debrecenu 1994. kao i nagrada s ovogodišnjeg međunarodnog konkursa Georgi Dimitrov u Varni, treća nagrada u kategoriji jednorodnih horova. Hor je ostvario niz značajnih nastupa, kako solističkih, tako i uz orkestre Gudačke hore u Margi i Sveti Đorđe iz Beograda.